Ngesikubingelele sikwamukela ohlelweni lethu lumlando ukhuluma sithi khona ezingabhoqo well studio lapho khona sikwethulela abaculi bakhe abasha abahlosile nabanohlonzo sikuphathela inkakhsi sikuphathela amagagu sikuphathela amaciko njengamanje ke ngiphethe umfokazulu umzukulu uzoyazi ke lensizwa igagu siwashayile futhi amahit umnikazi wamahit ke sinaceza namhlanje ake sikubingelele mfowethu awubingelela abantu ubingelela abathanda umculo kamaskandi mfowethu ukuthi masikhuluma besibachazela kancane futhi masikhuluma ngomzukulu wami sikhuluma ngoba Ubingelele wonke umuntu obukelayo njengamanje lo ubingelela umzukulu futhi lo futhi odala ohlala koFelix ufukoza kwele 2000 Mantungisele emkhwekazi ngihamba nensizwa lapha ngiyazi lensizwa ngijumile ngithole endleleni ngicabanga ukuthi ke bafowethu sizojabula la kumnandi mangabe ucameraman angaphendula ikamera ngiyabona ukuthi kuyaphithizela kuhle ngempela kodwa ke nje ngicabanga ukuthi wonke umuntu obukela njengamanje uyazi ukuthi umzukulu lo ubuso bamzukulu lo umfana oqhamuka phansi olundo kwacesa mfowethu mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza mfowethu ukuthi yini mfowethu uqhamungaphi lo bugago omngaka mfowethu iqhamungaphi lento mfowethu engaka mfowethu siyazi ukuthi uqhamuke ngealbum yakho mfowethu eyokuqala mfowethu wanyakazisa izwe lonke mfowethu uqhamungaphi ubugago omngaka mfowethu noma kuthiwa mfowethu uthathe umuntu wathi ucela nisebenze ngomeni ufike wenza into yamehlo mfowethu uqhamungaphi ubugago ngicabanga ukuthi mfowethu ngeke ngize ngithi khona aqhamuka khona ubugago kuyisiphiwo sokuzalwe naso akukho la mhlawumbe ukuthenga khona noma lapho uhamba uyobuka khona ubumbe khona noma uxebule njengomuthi kodwa nje ke ubugago into sokuyiphiko ozalwa nayo noyincela ke ebeleni ngama wakho mina ngizala kwakhumalo kuyaziwa kwakhumalo nginamagagu nje wakhumalo so ke bafowethu angifuni uqamba manga ngempela ngiyazi ukuthi ngiyakholela ekuthenini mina italent leli enginalo akusikho ukuthi mhlawumbe ngabona abantu becula ngase ngithi hayi naba abantu bayacula nami ke ngigijima ngiyozama isitudio kodwa nje into engazalwa nayo mfowethu siyazi ukuthi kulonyaka odlule mfowethu uye wangena kuDisember la khona futhi sesexutshiwe ngempela futhi ziphekiwe ijingizini kodwa nawe wangena futhi wagaleleka mfowethu uyadlala album yakho kakhulu mfowethu lesibindi singaka usithatha mfowethu ukuthi uthathe lesibindi uthathe mfowethu le ndawo siyazi ukuthi ubungakhiphi ngoDisember kodwa kulonyaka nangesikhathi esilandelayo siyazi ukuthi mfowethu sesilindele manje ukuthi njalo ngoDisember umzukulu uzophuma mfowethu yini enza ukuthi mhlawumbe ukhethe lesasikhathi futhi ekusuke kwaziwa ngempela ukuthi kusuke sekunzima kakhulu ngaso mhlawumbe uma kumzima lobo khuluma ngabo kusuke ukuthi mina angibazi ukuthi ngikuphi umzima besikhathi sonyaka uma uDisember kuyafana nje mina ngingakhipha nangoJanuary mangabe isimo singiphoqa ukuthi ngikhiphe ngoJanuary so engiqonda ukusho ukuthi mangabe kuDisember sekufika ukuthi kumele ngikhiphe mangabe abantu bayabhekisisa sasibanjwe ilockdown kulonyaka ke udlule washo ukuthi ke mhlawumbe sasibona ukuthi mangabe kumhlawumbe urelease sesirelease sonke ngoDisember kodwa ke akusikho ukuthi mhlawumbe ngangizama ukuthi ngiyobamba uDisember cha kodwa kwakuyikuthi nje ngificwe isikhathi ukuthi ngirelease ngaso ngoba akukho mhlawumbe ngithi mina khona kungangiphazamisa mangabe ngikhipha ialbum so ngazi ukuthi ngikhiphela umzukulu iyakubalandela abathanda umculo akukho ukuthi mhlawumbe khona umuntu engimenqenayo yabo ungasho mfowethu ukuthi umculo kamaskandi mase ubheka ezingeni lomgqumeni nobhekumuzi noJozani langa lesikhathini sisemumva kuzofika amanye mfowethu selikhona isasasa lokukhula kwawo mfowethu mawubheka ukuthanda kwawo emhlabeni wonke jikelele mfowethu ngathi kukhona ukukhula kungakanani futhi mawubhekile mfowethu ngicabanga ukuthi nawe mfowethu uyayibonela indlela umncinci maskandi okhula ngakhona noma onesasasa ngakhona nempucuzeko ke nje ke khona engicabanga ukuthi abantu bayilindele kakhulu ukuthina yithi siyintsha njengamanje yo maskandi mangabe ujabukela insizwe ezintsha oduma kahle onto encane obani so ke lonke labo bantu labo ngicabanga ukuthi omaskandi bawuthuthukisa kakhulu bayisibonelo ke abantu abaningi abalandela umaskandi noma omunye umuntu osafisa ukucula umaskandi ngathi ukuthi umaskandi kwelinye izinga njengamanje akukho la ongadlala khona umaskandi njengoba bekwenzeka ekuqaleni uthola ukuthi umaskandi udlala ehostela kuphela kodwa nje manje ukuthi ungena elokishini uze umaskandi uze ingoma kamzukulu uze ingoma kanjoko uze ingoma kaduma kahle uze ingoma kanti encane nje kukuhle nje ngempela ukuthi lokho kwenzakala abantu bakithi kwaZulu into yabo emnandi kangaka beyisupport beyithande futhi mfowethu singathi abantu abafuna ukulandela umzukulu ko Instagram ko WhatsApp ko Facebook mfowethu bamthola kanjani ko YouTube yonke indawo ku YouTube kukhona umzukulu nepage YouTube channel umzukulu ngamqalaza khona YouTube channel kaMzukulu official Mzukulu official channel yes kube uFacebook umzukulu nepage futhi kuFacebook kube uInstagram uzomthola umzukulu kwaqazini ngicabanga ukuthi ku-Twitter futhi umzukulu uyatholakala nakhona nakuTikTok ke bafowethu ngikhona la wenziwa khona ama video kuphela la qedwa khona ama data bafowethu umuntu ashinto eyithandayo ofuna ukuba nqunu lapho babe nqunu ngikhona lapha kuTikTok bafowethu ngingumzukulu 158 siyabonga kakhulu besiphethe umzukulu besiphethe igagu sibonga kakhulu bathanda umculo kamaskandi siyabonga mfowethu
ake sikubingelele sikwamukele uhlelo lwethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho konke sithulela abaculi bakhe abahlakahlosile nabanohlonzo sesiphathela amagagu sikuphathela amaciwa ngempela ke namhlanje siphethe insizwa iduna lenjomane izokechazela abantu nabathanda umculo kaMaskandi uma sikhuluma ngeduna lenjomane sike sikhuluma ngobani ake sikwamukele insizwa ngithi awuchazele umuntu osekhaya njengamanje ukuthi masuke sikhuluma ngeduna lenjomane sike sikhuluma ngobani. Ngibingelele kubo bonke ababuka lo mbukiso kuphinda kuplafulela obingelelayo iduna lenjomane okuthemba kwamhlophe ngibuya kwahlabisa empendeni kwaxindakaza isikhuthi mawuthanda ukuthi senza amaliso ngefana uyayizwa mfowethu lensiza ukuthi igagu iliciko mfowethu igeza futhi uyabona nawe uyayibonela yimbuli lapha ekhaya ngempela insizwa ayigezile washile mfowethu iqhathanzipho leli sikhuluma ngalo mfowethu kwanjomane mfowethu siyazi ukuthi iningi insizwa ekhona la ezakamhlongo futhi bakhona ozandle encane futhi insizwa futhi engamanono kakhulu bakhona oDSD mfowethu singathi yini ekhanda uthando kaMaskandi mfowethu kuyiduna lenjomane mfowethu yini eyenza ukuthi wagcina usukhetha ukungena emculweni kaMaskandi ibikhona yonke imculo kodwa wena mfowethu ubonakala ufuna ukungena kulo kaMaskandi futhi ubonakala mfowethu uba nesasasa kakhulu nabantu bekuthanda futhi bekhombisa futhi kweseka kakhulu umculo wakho mfowethu yini ekufaka umculo kaMaskandi. Engakusho ngomculo kaMaskandi ngiwuthande nje kusuka ngimncane ngikuthanda nje kakhulu kusakhula nanokuthi-ke into vele ebingaphakathi kumina ngiyithanda nanokuthi uma bebuya koBhifina leyo masidisi idlaleke sicomelane ngalokho nje wangena kanjalo okunye kwakhona nalokho ngathi isiphosa asikhona ngoba uthenda uma sengena akubanga nzima ubelula nje ngenele nje ngashaya ingoma yamnandi kanje angizange ngize ngiphekwe njengalabo abaphekwayo angikaze ngize futhi mhlambe kuthiwa mhlambe ngiqale ngagidela umgqumeni ngiqale ngagidela ucwenza cha vele nje ngaba yiduma lenjomane elimele njengoba namanje elimele mfowethu uyeza ukuthi lensizwa ayikazi futhi ibe igqisha umkanje akazi ibe igida ngoma kodwa mfowethu ivele yaqhamuka yangena ngesivinile emculweni kaMaskandi futhi abantu bakuthanda lokho bakujabulela kakhulu mfowethu singathi yini abantu mfowethu ngathi abayilindele kuyiduna lenjomane ngoba sengenele lifikile ligalelekile futhi emculweni kaMaskandi njengamanje engasho ukuthi abakulindele abantu iduna lenjomane liyacula bafethu uma ngabe ukuthi awakalazi kusho ukuthi usesenkingeni usaphuthelwe ubumnandi bomculo uma ngabe ukuthi usahamba ngokuqhawelana ake ulandele nje umculo wonke ngokulingana la uzobona khona ukuthi iduna lenjomane liyacula futhi ngiyakujabulela kulabo abangalisuthando ngoba kukhona abanye abangalisuthando noma bekungakafiki kubantu bonke ngoba ngiyazi ukuthi bonke abantu abahambazi njengamanje isithi iduna lenjomane iphumile intshasha esihloko sithi hlehla kwenqaba ukuyona njengamanje eshisa ihosha kakhulu ngapha nangapha nje iyathandwa kakhulu iyatholakala ku-YouTube kuzo zonke nje izitolo ze-music iyatholakala nakumina-ke kuqobo uma ngabe ufuna i-CD ukuthola kumina awutholi kwenye indawo mina nje ufake i-order yakho uzame i-CD. Ungathi mfowethu kubathanda umculo kaMaskandi khona oyithintile futhi ebaluleke kakhulu ukuthi abantu abangazi ukuthanda umculo ngoqhawela mfowethu ungathi kubaluleke kanganani kubathanda umculo kaMaskandi ukulalela futhi ingoma enamandla nemnandi nebhaliwe futhi yakhandwa kahle yamnandi mfowethu ngaphandle kokusebenzisa